Sona e maua i le tusi o mātaio a whai pula su wha ma le tolsi fulu le sa wha o ngāna pō te mana o lai me i lau whai tau whai upo e su wha ngata le su ma tō Our youth, if you have an English Bible, just turn English Bible to Matthew 25, verse 14. Just go along with our lesson this morning. Mawala la tatu whaitau whatas, ia. lei whaftai tere lava. Te leo la tatu toe, la adwal tatu le sona ona whamatala lea o le tāua o le whamatalanga le whata oto lei le matai ma na au nai tōtonu. Au lena maua mai ele po ana po ia le tala foi le tau po poto ma tau po valea e inkuri ai tonu i le tātou le sona ia e la unga na po ai miso le tātou le sona le tai au nei o le au tū le nao ni sa kwati se me se amene au na ma le whamaoni au na ma le whamaoni o le upuna o le whamaoni
e whaamatalaina i ti e fia tātou tia mai. Tolu ti, ai vai o tō, wa lima ti, o le ti mua o le a. O le ti mua o le taimi. The time is no way for nobody else. No man, amen. E le whaatalia le taimi le tangata. Vai fo e whaapena le taimi le atua. E le whaatalia e tālo le taimi le atua. Pei ana i le taimi o noa. Na tālo le taimi le atua, loa. Amen. E tālo fo le taimi le atua, a fio mai Yesu. Langa o le taimi, o le ti mua le nā, o le taimi. E a le taimi, ia e whaamaoni i le taimi. Amen. Whaamaoni i o tiute, o le si ti o tiute. Ti lua o le tiute, whaamaoni i o tiute. O a tiute ua tō fiai o i le ngā ruenga rea tua. Whaamaoni ai. Amen. Whaamaoni i le taimi. O a taimi ua tō fiai le ngā ruenga rea tua. I lea mea ma lea mea. Whaamaoni i lo taimi. Whaamaoni i lo tiute. O le tilo no tolu o le tupe. Whaamaoni i le tupe. Ai se a le tupe. Langa i ai le vaenga le atua i le tupe. O le se furu pasene a le atua. E whaamaoni ai. Whaamaoni i lau sifuru ai. Whaamaoni i lau taulanga. Le anga o le tile na e ilo ai lo whaamaoni i le atua. Se mai se amene. O le sila ti o te mana whaupopo. O le tau. Langa o le ekalesia suisa motu no tasi. O le ekalesia le nofo le ekalesia tau. Se mai se amene. Tau la, taimi, tiute, tupe, tau mo ngā ruenga le atua. Ma le ti lau te mana wha publicity, o le transparency. Malama mea uma, amen. Ina ia e wha maoni ia i le atua, wha meiro le autua le sapat, auna ma le wha maoni i le atua. Ia le lei la tātou wha solo, peo no whai atu. O le tātou wha solo le tātou le sona le tai aune. O le vahenga mua la le tātou le sona. Auna malou loto atoa. Amen. Auna malou loto atoa. Lou loto e tu inatu i le atua. Tātou woi se mau. Ti sire le tusi o Efeso. A mua fei tau tusi o Efeso. Ia. Ia vai o tu. Fai mai le apostolo. O usoe. Ele mawhaina e whai atu i lesi tangata pe ale whamaun. Sa wia o e lo uso. E hai sao. Ai whai mai le apostolo. O usoe. O usoe o le toe upu ale de. Ia o tou noto te tele i le alii. Male malosi o lona. O lona mana. Isi sino tou. Ole mana ole atua. A Holy Spirit is there to motivate your heart. Ole ngā ruenga le nganga pa ia. E motivate inga oe. Te me sabe. E motivate inga lo loto. E alo loto. Fai mai le apostolo. Ia e loto tele. Ai sea. Le anga iei le mana ole atua. E iei le nganga pa ia ole atua. E motivate inga oe. I o tiute. I favor ngā ruenga le atua. E move le nganga pa ia. E move ia oe. E te move. Langa e tia e au auna i le atua. Ma le whamaoni. Auna i le atua ma le whamaoni. Le fai tau tu so konito i ia. O uso pele. Família apostolo, o uso pele. É o uso pele. Ia o tou tu mau. Male opulanga iai. Ia o tou tu mau malele. Malele fanga e tia. Ole opuna fanga e tia sa upapetania. Ole unmovable. Ole no winga. Ole tangata. Ele mawhai o na malu e lue. E haisa. O vai atu si o tua finga i alu. Tene. E sa. Le nofo mai tua vai fe ele se toninga. E hala walanga le. O ila vai lao no te wae.
I wa fia sau wa sa wa vai wa ye o mal to ni ai se le anga o nai e te malwe we amen ana ele malwe we e fai no to ni amen a o po le fio nga le tua vai fe mai ia o to male le fanga e tia awan ia se me fanga e tia ai lo au na ma fa maon i le tua wa ia to fingo nga wenga le tua o vala wina tato ai awan e malwe was stand firm i le tua tu mau i le tua fa pero la apostolo ia walu lo tu fa malo si nga wenga le li malele au noa ina ua o tau i loa vai la ina ua e loa e le se mea whale au ngaro wa lo tau ti ngā i le ngā rueng i whaiwhi au le ai lo tau ti ngā i le ari vai e le mawhai tato wo i le atua i le langi ma tato aole e ka le sia le atua e te serve ai le atua e te au na i le atua ma e whape atu le atua o lo uola e la fua i lau ngā ruenga o ati o te ma whaigo lau ngā ruenga o te au na i ai le langa wa e i loa le lei e le whaale au ngā ina lo tau ti ngā i le ngā ruenga le ri le te tatu whaasoro pia tatu woho lan tu sio korose ia moa whaitau tu sio korose i ia o mea uma lava tō te whaia whai ma le loto a whai nei o le watu ia oe le supo le maisi whaatei tainga o oe le la e whai al tātou supo tātou mea ai al tātou e kālesia na e tango le matua whai a le supo amen aware whaia fo if lele tu loa aware whaia wha ai whai wha manogi se me sabe te awa e te fia ai le ai peia whai peina le maulia peia lawa e whaia i le ali ia vena tu ai anu e avese me i le ali e te avese me wha pena le ai e te matua to your best amen. Whatever you can do your best. E ave e te anu e serve le tua. E fa pena nga luenga le tua. Whatever po le hare to fingo ya te oe. Do your best. Amen. E te nga lue ai ma e te utu nga luenga ale fe mai i. Pe ia wa e a ia faya. Ia faya ma le loto pe se ai. Ua fai i le ri. A e le o le tangata. Ele fa pe wa e faia ona le fai fe au. Awa e faia le anga o le te au na ile ali. Ia vai la o tau le manga o le mau. Awa wa o tau i loa. Wa e loa, you know. E maua e o tau mai le ali i lea. Le taui. Na pau ari vaenga ari tai o le tipame lai fai ia oe. O le fai. Aile au mai ai a te ia se whamanuanga o ohe. O ai au mai ai. E au mai i le ri. Amen. E au mai i le ri o manuia. Tai mai lea. O le tofi lea. Au na o tau i le ri. Oke. Oke riso. A e fia whai manuia. Se do your best. Tua whaia. Amen. Pei fo yo lo saure wa matu o mai e merfa au so saiete. O ani me to te faia. Matu a faia ma o ma tai tai o so saiete ma fai au so saiete. Ma fai au re karesia. Amen. Ke le fai tu la matu a to wo le tai ni sua le ai. Ai vai a e faia matu a fai. Amen. Le va henga la o sa matu a prepare la o sa ia. Amen. Io mai le karesia o le manei o por kalama le au sa. Manei o por kalama le au mori mau. Au se tatu o mai na ale usua pese ia uma momoe. To yo ale amen.
Ale mo e a. Nei loa. Ai vai foi roto. La ngale o fai se tangata. O la pe se I wa fai I le ri. Se me la sabe. Au na ma le loto. Ia le lei fai tau le feso e ono fitu. Ia. Au ane I whatanga au na. E o e whaki fia I tangata. Ai o whaki o au na penesi. O e fai le fina halo e kua ma le loto. Ma fia. O lo au na atu le ri. Se mai la sabe. Vai outro explain na tu spa ia le au nanga I le tua. Pa mai aua ne I whaatanga. Mai foi le upu lea o le wha. O le wha ma le tanga. Aua ne I eise si e whainea nga tanga. Ma au na I le tua ma whainea nga tanga. Po le upu le whaatanga. O tangata fo ie na pia tau act mai ai le act le la ala ve mai tatu le sona pa tu fa so fa me I want fa pay o e fa fia I a ia fa pay o au na ke viso ia vai la au na ke viso o au na ke viso e fai le fina ngalo le tua male loto male fia vai la male fia o no vinga o la au nanga I le tua e te le au na I le tua seita e te au na ma le fia. Te serve le tua ma lo fia. Te fa fetai le tua. I lo alofa mai ma lo wanga le lei mai. Na au na le tua ma lo. Ai te au na ma le fia. E te sau fo I sapat. E te sau fia. Amen. Te sau e te vai tu so na. Ma lo so fu. Ai le o sau te sa vai foi male fia ea o lo au na atu I lea li ai le o ia vana a e sau ono o le tangata e te toe foi ono o le tangata amen a e sau ono lo wa ainga fa le tangata u soi ele umia e fa mawai a e sau ono le li e uma alu tau sanga fou o le ai te tu mau ar ngar ngare ni ta ua la na o le au na I le tua malo loto ia fai tau tu so konito I ya au mai loro e senga le apostolo o le au na I le tua fa mai awa a fai o te faia le nei mea male loto ua ia te au lea le taui langa o lai te au na I le atua ma lo loto atoa e taui mai foi lea o e le atua amen a fai mai le apostolo a fai o te faia e le ai se loto so le ua peia o le au na e tausi ia la le au na tausi mea e te sau ai la tu le sia batu ia o ana me te vaia e ai sau se e vaia pa me so wa le falo kofi ya nga u mai lo sapat o la te tausia me ades o au me te mo se o ga sapat e nga le kausinga o pepe a le karesia e vai a le mele au na ile tua malo lot ya amen se tato wa Filipina ele itanga lunga langa wa ai se I fai tau mai a tatou mauna a mori o na tatou me ilona o tatou le sono te manawa ia awane I umi tere ai ia kai faa umi le tatou launga Filipi o lom tau poe lua ia a maua no fai tau mai leo le Filipi o lom tau poe lua ia le fai upu na suma le tolu iai ka tia e feso Filipi a mau fai tau ia ia vai na auto ta ua fam talanga la posoro vai o foto o mau ma sani ai te falongo ia amen sau fo ile sapati e toi falongo foi a wa o le atua o le ngalua te tono le noto wai te falongo so ia vai fo o ta ua le ina ia e falongo ma tu mau ai pea le upu le atua te tono ia te oe sometime maybe next Sabbath you come and you never listen
That's how. You never listen. But you come the next Sabbath, you come and you hear the same text, and you listen. Amen. Le tāua lana nā toi whaamanatu ai. Whai mero le apostolo. A wā o le atua. O lo o ngā lue mai tutonu i a te oe ilona whina ngalo a. Alofa. E te mawhau neme. O ai a. O ai a. A o le atua e o le tonu tasi pa ia o le atua o le langi. Ai whai mai. O lo o ngā lue i tutonu. Lono winga. Wā fio mai le atua i tutonu i a te oe. Ona ngā lue mai leo le atua i tutonu i a te oe. Ngā lue mai leo le atua. Ai whai mai. E ngā lue mai i lona whina ngalo a. E ngā lue mai lona whina ngalo a lofa. Pete nofo ai vai atu le se uso la ngā lue. Ai whai mai le anganga pa ia o le atua i a oe. Se a lofa i se uso. Ke le vai e kwa e la lewa kafe le afu ai. Ke le vai e kwa e angai ke ngofo. Ai ala whai mai le si anganga. E ku oi pea. Ngā māsangi e ia. Ku oi pea whaianga. E ika ia pea e wapu iai. Le anganga ngā ki a poro. A le anganga pa ia. O lai ngā lue mai longa whinga ngā loa lofa. A lofa i se o uso wa i ki ngā alai saua. Se a lofa whainga usangu isi se kele. Ea, esa. So ia ke aru le mawhau mga i ngaka mai sangu isi ngā le kasi ane palongi. Ai le se kāpisi. O ai ai. Vai foi o que fa bakala ko me ia o le kupu ko le kadisi esa po le ale le o kapu inga ai wa kulo ai kasi le palongi le se ka pisi le se sisi e uma o ia ngi ma kwade ma fo ke ia le wa lobi sabi ke ia le wa lobi sabi so a o mera o le kupu o mera a fai ma kwa fai le nga pa ia le nga lue mai. Amen. Le nga lue mai. Nga e loko lo le mga lue. O ia le loko mga lue. Amen. Loko lo le mga lue. Kasi li palongi. Tu ia mga lau kapisi se wha. Tu ia mga sisi. Ia tu ia mga neneis. Inga ia le lei. Tu ia nuru ia mga pepa vai le kawa. A le lei lau kau mafa. E le lei for kau mafa alis. Ai au le fai e oe me le lei le kau mafa. Ai fai e oe me e kau mafa le se le lei. Se e misa ai le kare si e mea. Ai fai le ka. Nga fio fo i leo o si meonga i kau wako e sue mai. E o mai. E o mai a malako mea whapela. O whapea. E ele kai me whamana po lanu o sau fifi au. Ai se ingu ke le. I le so. Ai ele kai me whamana mai mea ia. Ko vai le kau. Vai alo mo rua taku le songa. Se fai kau mai ia. E lau whai. Au nga ia matua faia whaavave au nga ia matua faia whaavave teilo e isi au nganga e whiwa faia koe ole si lo ia e asau e mawai kere ka kouari e ke au nga kānoa e whiwa peare ki foi pa uru kua pako e whiwa alai take kalanga ia sweet time take lang sweet time awa ia kai minga rue ngare kua se makua nga rue whavave la ngare ele la ka ko ola ele kala fenga ngi kua e pesi e fa kalanga le amo e sera ia mas foi o polo Foucault ia ele o le tala lea o le tala i le tusi upu leo e sera o e sera ina watu la i mani tupu leo aretaseta o e sera lea na le tusi upu na ave i le tusi e alu e amata o na toe fausia ia le maru po o Jerusalema ai whatau nu o Yeremia e Nehemia le na alu i loa ia e sera ai alu ma le tusi aretaseta e vai la tusi aretaseta pa mai aretaseta wa opolo i atu ia tausi o loa uma i ona talatu o le vai tafe ia matua faia mea uma
e fai atu ia te outou ia fai e fai atu ai ia te outou e sewa le fai taulanga o le tusi upu o le tulafono o le atua o le langi fai mai le altaseta o e sewa lea o le ale me fai atu ai e sewa ia te outou fai le ango o ia o le fai taulanga o le tusi upu o le tulafono o le atua mai le langi fai ia vai la o mai lo fai pulusu tonu o mea opa wa polo ai mai ai e le atua o le langi le fai ai ia e sera i tangata ia matua faia ia vai la le upu na ia matua faia lono winga ia matua faia whaamave o le komena waru o le komena le tupu o le taseta ea se matua fai o mea ume fai matua fai me uma mo le fale o le atua o le langi ia vai la ua atu se i tutu mai a tātou o nisi taimi e fiu ale tai e tau fai atu hao la e suiti a oe o si taimi vai voi o si taimi ua whao ngā ia meo ia fō na tu wale italenga na fiu ale whatana a ea koe li lingo mai ale ala a la tang mo fai se me ia fai whaamave o le ngā ruenga le atuari ia matua bave ana fai amen se o mai se tala le matua i matua na mau mai i nei le misiona tu e fai longa tau tonga ai mau mai au fai le misiona i nei o isi la taimi a mau mai pe mai na fai e haya ia le witia o le ma fai savari i vai le ma fai toia ina apipi ai ma mai lo nei tu so to mai fai a o fai visione per tu le tu ile tua ma o tu ile lo tu e tu fa me forma o le se me ia na lo ru le ai le ma fai a e o ia i vai ma tu o vole tu vai a fa mai o la ia le me tu ia pui pe lo lo ta o tonga le fai ma si le te e sui forma tu loa e fa pe le me ai toi titi a pa o le por forma ana pa wa kensa uma au te mi uma fa tu e oi ai vai la na uma lo ta o te lo le ma mai nei e li hai anga se witia ai va ai le alu la te mi so le vai de an so le wa va veni la sa pa fa mai ke lo fa pe kai ai le ko o mana ko o le mea ngā lenga mafu ai na whapea ia vai o le ponti leo ke maa eva e whape nā tātou a e halu e whai se meo ngā ruenga se me tua ai no te e kāle o sākura ai ki tau sākura ai tukua alu amen o ia ka ofi ai la wanu ai la kua se kau i mane wako soko alu au ngai le kua whawhawe amen si kako o sisi mau ako o la sisi mau ia a mo fe kau Filipi e mo fa pesubua ia vai lá upu ia o tu ngā lue a ia o tu ngā lue ele ole mea nā saina e ai a ole ngā lue a ia vai le wa ata mai se wa tua file leo o lote ngā lue a ai se a te ngā lue a ina ia whaola ina ai oe that's the reason why e te ngalue ia i ngalue whaavave ai. E sea, ina ia whaola ina ai oe. E feso e tonu sun ia. Ia vai lau tu, ia vai me. Ia te ia lena te whai ona whai o mea oma. E wha sili lava. I mea tātou te ole atu ai. Ma mā whau i ai.
si e te tatalo i le atua e le taua i le atua isi me la te mana o iai a o la te mafau ai ai fai mai le mau e whaasiri lava i le atua me tātou ke o le atua ai ma mafau i ai ai sea e tusa ma le mana o loo matuanga lua i tonu ia te o tātou e fo lato talo le alai le mana o le atua le anganga o le atua le anga lue mai to tonu ia te oe amen o nei te talo le atua ma me te mafau ai a o lai whaapofonga mai le atua na whai mai no la matango le mau e whaasiri lava i le atua me te o le atua e ma e mafau ai ua lale na o le au na whaavave au na whaavave na whai atu ar whai whe au ko e se roa me e lor fai aku afa mai pa se ga mo se o ma supo e o ma te o me wa o me wa pe ke sa wa la ke a so si ai wa so le wa se me ai a we fai pa le fai au amen ye le ma fai un po scuiva mo me se o ya vai ska ko koma ia una vai tau mero foi posui koma le lei mai ia efeso ko foi posui va kala kia efeso ko suiva ia moale vai kau ia i loa foi le lofo ke viso wo sili ese ele mai loa ia fatu tubuina o to ile tumu malava vai le mafua le anga wa tātou i loa, le alofo ke viso e siri ese. E siri ale alofo Yesu ke viso. E le aia se isi alofa e siri ifo i le alofo le atua. Amen. On fai mei le fa siri la ia, le fi tātou fa. Solo pia, au na fa abade. Ia vai la utou fa mtalanga paulo. Ia, ai o ke le natu se. E o tau whamtalanga la apostolo Paulo. Whamei Paulo, vai foi o tau de whamtalanga Paulo. O te le manatu i se mea, se tasi a mea. O lo lava ola fo. Ea. O te le nau iai. Se i apo. Se i o. Se i o wha o maalo o momo e male oli. Mea nā tau o le au na whaavave. O le au na matua whaia whaavave. Ale fa matala Paulo. Fa mai o lo ola. Ai do wori apa. Se i fa o malo mo mo. O isi tangata. E manu i le ola. Ai sao, e te le manu i le ola. E vai to a o ina fa lava meo o le ngaruenga le atua. Pe fa lava le atua. E te iloa e a fa ina i lo ola. Fai le me fina ngalo ile tua. Ia vai na auto tala ia Paulo, fai upo lufu roma lufu tau, fai mai Paulo. O te aru Jerusalema, o lai fa atari mai no anga ma popua ngā ia ta. Amen. Se fai tawar fai upo na lufu roma lufu ko. Ia, fauta foi. O te aru nei wa tino uro loto Jerusalema. O te le ilo se me o mai ata le mea. Lufu ko. Na ole nei. O lo mo tino na mai le nganga i le ai ma le ai o lo fa pe mai wo fa tali mai no anga ma popo nga ya ta ai o te le manatu ai se tasi mea fa mai Paulo la fa tali mai no anga ma sawa la fa tali mai fa singo ya bana tu me hatatu a fa tu ti a ver fe a vole tu a so le fa mo na ma ko ya so ya era por a mão o coque o que a papel era para fazer a Paulo lá também Paulo o lá fa matala le anga pa ia Paulo nga o ngo anga ma sa anga me la o ya a fa mai Paulo ai o te le manatu ai o lo wala fo te le nga o ya se ya
se fa o malo mo e male oli le ekalesia va ai po le ale nga le tue te au nga ia fa uma o ato fingo nga le tue fa ia uma te lo menan to sai le tue ya saulo fa tonu saulo ya lui e fa amuti amale ka ya lu saulo ai fa mai le tue ya samuel an wale fa wina e saulo lau upu le fa wina e saulo lau upu fa pe na mele pa mai ya paulo o lo wola te le na se fa o ma lo mo e male o holi a toa male faiva wa o maua mai le li o yesu tena maua ai na maua le ala kama seko de temile na o ya saulo e mai tanga to le tu e fa pui fasioti ai tai o lo pupula mai le lang mena le fa mai le apostolo le faiva na o maua mai i le li o yesu o te mori tinatu tala leo le lofa tu no le tua amen e o lo na fa lava nga wenga le tua a e te lo ya fai nei lo wola fai mo mua me fina na lo le tua e pui ya le tua lo wola ti a mai le no ya wa te le yo tanga talanga no ya fo ya wa 1989 na manga due masunga ya passa le di ya wa tau au matanga le lotu o le elementary foi le i waipa o i nana a matel malutu a te o i vai tangata o mai ele fai mo fie ma le fai mai te i faa o mare mo e male oli te mo e la male oli o le ngadue ngare tua te le fai o omo ea esa te le fai o omo ngare tua te le fai o ari te o le ari Ari, sole, si essere ma io, o una benna le fuori capo che ga due. Amen. Vai fu e fa o Sofia e fuori sana. Amen. Nga vai e poi fa o Sofia fuori a o. Sana ma esse, si fa fetai al ma ko vai. Ai a fa culo ari. Ma fa si o che loro. Amen. Deve ser guardi. Devo proprio e essere le songa o mango fo ese le songa manga o le ko am kai au ki o le e pe sai au ku ka ko so sa ye ke sa pa ki ni e le ke foi fai le au ku au nga mar fa ma o ai se a la nga ke le ka ko le o fa ma o ni la au nga ye ku a o ka u an ge yo le o ba nga ni ma ni sa pa le o la nga muri la ka ku le songa le la pe si lo ku si la fai ka au nga male a lofa i lea fape whenga e a lofa i lea kua ma e au nga i lea kua how can you serve God if you have a bad heart or something ya la tato se mau si sila le maka yo ngai lunga iya e te alofatu, how can you serve the Lord? E te alofatu i le atua malo loto atoa, malo wanganga atoa, malo manatu a, o le tala le tangata, foi le naru ya Yesu e fa ya Yesu pe fa pena mo e le ole pa va me Yesu tu la kono a mai do to sia mai au le titi o lo Yesu ya alu do tu fa me mai mati tiva ai musuai no fa belo ma fam telanga Yesu e te lo fatu de ri lo tua de fam telanga Yesu fa te lo fatu de ri lo tua ma lo loto atoa ma lo wanganga atoa mau manatu atoa lono winga e te au na ile atua te le au na se afa loto e monia e te au na ile atua ma lo loto atoa o le are ba enga o bala unei oi tu atoa ye lo loto e manuia fo la nga wenga fai tu ye lo loto ma au na ile atua ma lo wanganga atoa au na i ai se mea po ni mea le fidi e fa le anga i lo mafofau langa ole wa tu a tolo loto i la nga wenga le fai te serve i le tua
Ma e au na le atua, mo manatu atoa, langa whai maritu sio Isaia. O tātou manatu, e le o manatu ia o lea tua. O manatu atoa, wha mua le me manatu ia le atua. Ai o isi teimi, wa e sau, wa e whai manatu. Wa e whai manatu i lea, i tō whinga le ekaresia, lea wa wala unai oe. Wa tele le whai manatu, a ua le whai ale me whina ngalo i le atua. Se whai tau mani whau pai tonu vanu. The verse 38, ia, o le polo inga mua foi le nama lea. Ma le siri. Tau tala lai le polo inga mua i le papa maa foi le mua. Le vā o le tangata ma lea atua. Ia, whai tau male e pelu e tolu sūrua i ia. Iau sue. Ne i ai se loto le anga ma le kai tolu. E lua la mea e se i tangata ma le atua. Mua. O le loto le o lo loto e le anga. Vai foi oi. Ha e te saua i le loto. Te sau le loto e te sau saua. Ai eise mea le anga i lo loto i le sia uso a tangata. O le mea la na e to e te tā ia e se ai oi. Ia vai lai. Na fiu loa lea o le afionga le atua e wha matala ia oi. A ua wha atumo e satani le loto le anga i lo loto. Ona fai mai lo le vaenga muri. Wa e le tali tonu wai. Wa e an ese ai male atua soifua. E vana, po a mea le lei e fai atu. Po a fo i upo le fionga le atua e fai atu. A ua le aiso to e tali tonu. Le anga e maafua mai i lo loto lai le anga. Hei bet. O le tā wai a whautalaga atu spaia. Mena nai te toe ese ai male upo moni e le atua. Mena e toe ese ma le lot ma le kalesia le atua. Le anga o lo loto le anga. Ata hau nei. Le ti ofa mai tā vita. Le atua ia e whaia se loto mamā mo au. Whaia se loto mamā mo. Wai foi le maule na amata le sona. Le awa sa. Whai mai o se mea pe anu nofo whaatasi o so. O whaatusa le ava. Ko le tamalo a lona lena. Whai mai na tafe ifo le uona. O nofu. O sau le o le manongi mai. Le sau mai. Heremoni ma teia le manongi na. Whape na le manongi o le ekalesia. Amen. A vela ao na mamā o tātou lotu. E te sau e te whalonga le manongi de lei. O le ekalesia. Amen. Te sau e te whaia tu lo uso la. Oh, you're beautiful. You're so nice. Ai sau ai ese le manongi le te sau te whalonga. E la tau ata mai ia sio uso la. Si, o le manongi e heremoni. Le manongi na, le manongi e tai au le nei. Amen. Sa mea se tau tu amen. Amen. E te fiu e wha manongi wha sau tau. Ua lei longa le me wha manongi solo ai. Ai a le manongi mai heremoni le ekalesia. E fiu whangu wha manongi. Ga le manongi. Ia si kaku wo. Kaku si pau. Ia whai tangu moko ni koe pā. Pā i ia. O ia vai lau tu. Whai mai la apostolo. Ia whaapea o na manatu o tangata ia te mato. O au na ke riso. O au na fo. E tau si upulilo ale tua. Each everyone here. O tātou o au na ke riso. Amen. Ai ava ai mai la tangata lai fafu. Eva ai mai a tātou. Eva ai mai sori. O le au ngare. Ke riso. Amen. Ori esa vai foi tu. Mele ese au na Yesu. A ke riso au na Satan. Au na Satan. Mai o na fa ole. O au na pepelo. Au na ke riso. E fai le fina ngalo le tua. E au na ke riso. O au na tausi upulilo ke riso. Upulilo le tua. O upulilo. Ai fai taura le tito fai mai le tito. O le upulilo sana tia i tangato nu ese. O Yesu ke riso. O ia o le wha moe le ola i wha pa.
Amen. O ia o le whaamoe le ola e whaamai. Ia wa ai mana laulangi se o tātou o au nā ke riso. Amen. O le oso i wha, ui, o le au nā Yesu ke riso. Oso i au nā Yesu. O ai, au nā Yesu ke riso. E le o e kalesia fo e o Yesu ke riso lau pa ia so ngatai. Ale au nā Yesu ke riso e kalesia switch sa mo tu to tasi o le toia fio. O le toia fio mai. Le taku fa so. O le whai upuna i lua nai ua. Wa kupungi mai lalo. Se whai tau mat whai upo e lua. O le nei i ia. Ia vai lau te, whai mai whai upo e lua. O le nei, e su e ina i au na tau si mea. Ina ia i loa le tangata whaama. Vai voto. E ele taimie, e su e ai tātou e le atua. Whaamasino ai tātou e le atua. Whaamasino ai tātou i mea le atua. Amen. Tiu te wa wala uinai o le atua. O e nai, tenga lue ai, i le tiu te le nā, o mea le atua. Vai foi otou. O le tala foi le ia e sauma ia kopo. Na whaoa loe e ia kopo le tofi o lonu matua. To salo le atua ia e sau. Fai mai le atua. O te alofa ia kopo, au te ino ia e sau. Ai se ha ino ia e sau. Le anga wa ese e sau wa faa. Wa ese e sau ia le tofi o lonu matua. O mea le atua. Lono winga, a tu mea tātou. O tō whinga le ekalesia. E leo ni tō whinga o tō whinga le atua. O oela, e su e ina oe. Tō whinga po o le ngā wenga le atua walau nei tātou. Lei. Ei mui fua tātou. O le uo mai wānga lone. O le awa sase to e mui fua pa mole. E la fa umo lo tatou le sona, le tatou le vaina. O tonu wa vaina le tatou le sona. Ia lei. Oi vai la o tole matei o le rufu lima tatou iai. O le pole na. Ma ia ia tau popo poto, ma tau popo vale lea. E tonu upu o te whamatala ina ia la fo ia le matei o le lusma lima. O le upu mua. E tau o le proactive. O le proactive, you make things happen instead of waiting. E te whaia se mea, ai le io o mai ia se mea tupu. What happened? Vai foi la auto. O le wha maunianga nei, o tau poupo poto. Ma au na le lei foi lea to o lua, lena iei tā leni. Ai sea, na proactive. Lea me na proactive ai. O le whai upu e wha, i tau pouia, na proactive, na o masua au, wha leo, na ilo le leia e tau poupo poto. Something's gonna happen. No atu no lea vai lato poto, langa proactive, na prepare mamao, langa iei me tupu. E wha pena tātou le kalesia le tua. E prepare mamao tātou, langa iei me tupu. Ia vai lautou. Sai tutu mai tātou ngā ruenga ia na whai. I tātou ngā ruenga ia na whai. Sa tātou ngā rue. Amen. Ea, na wha manuia lea tua. Lea la o nei le maruru wa tōre sino. Lea ua lava mea na sauia. Proactive. Amen. E wha pēnā fo i tātou tutono o tātou ainga. Proactive. Ea, prepare ma mao mo whaalwe lave tutupu mai. Whai sau saving. Fai le saving alo ai. Ea, o le saving nga. E tu hesi na tupi. A wafa le velave tu tupu mai. Koro mai lo Samoa. O lo ia tato wuti. Ia na tato o pera. Tanu o tangata oti, isi tangata oti. Koro mai. Lai ia. Ia te ua whale leo. E vai fai to i au auna. I au auna ia. Le le. Fai upo suiva. O au auna. Na batu tane ne lima. Na anu sa ini. Ai sea, e le metu. Na le metu. Sa o kona kai. Whaare koe mea wha mai o na mua. Oh. E lima le na. Au na nara whai.
Papa ya no tai au na lei ma fa ma ya. Ai sa na proactive. Sau si au na sa ye fi. Oh. Le tua. Oh. Matai. This is the two. I another two. Au na lei ma fa ma sau. Proactive. Amen. Ai atatu. Proactive. Le tata tu fa solo per la metà, non tanto le sono vai per tutto. Allora le fare via di le manu. Ai sia, le hanno na proactive mua, na saúde mua, tal poco, na saúde mua. Na Roma suau fa de Deus. Vento, o suau, o le atto le na via. E lei fa pena o foi la vale, ma si suau, e lei lo fa. Na na mu suau o la vale. Sai é. La sai suau. Something happened. Mateo sufa le la fa solo fa o metatula. Mateo sufa o le au na matala pa me Yesu. Ambia le au e sauro matala. O lai na dua. Amen. Sauro matala na dua. Yele. A second one is reactive. Or the reactive, waiting for things to happen. Or the reactive, e fa atalia se tupu se mea. Le ale mena tu. E a tau pou vale dea. E a tau pou vale dea. Na whaatalia se tupu se mea. E oso atu e teu su ia la mepa. A e whaave lave. Le se suau, wha leo. That's the reactive. Ia vai la reactive. Whai lo ila upopoto. Ei. E lava ku suau. E whai mai fo la upopoto ia. Ia i le lava o kou mama, a le nei kou o e whaakau. Pai whauko. O le aka o sua, o le aka le nganga pa ia, e le whaakaua. E le whaakaua le nganga pa ia. Mea ngai kau ai o kau pou vare lea. Langa wo e su e kau whaakau suau, kau whaakau le nganga pa ia, a le whaakaua. Sa kau nga prepare. Mea la ngai kau o le react. E oso e keu le la mepa, a le eise suau, wha leo. Amen. Fai upo su kasi. Sau no le makai kui. Ka kala fai ko. Ai o mai. Wa ka pungi fai ko kui ya fai mani makai. I never knew you. Wa kele kai minga loku wai. Wa kele kai minga fa maongi ai. Ai o le aso e fio mai le makai. Ai fai mani makai. Oh, I don't know you. O kele loa o ko. Ka lofa se lusi ngā kele. Langa sa reacted. Le, ngā luenga suongo ngā, e le mā kaala. O le kala lea, o le kala i le leo, le sa leo whanpui. O lai loka ia Paulo Masila. Ia loka loa Paulo Masila. Ai pepese lo, ngā pepese lo leo Paulo Masila. Pepese a. A o leo whanpui, ua moe, ua ka anguru. Lai makua ka anguru, ale. Lu lo mana fue, nganga lu mana fue. Ke I lo mana leo. Nganga ke ia leo se I langa peru la fasioki ia fa mai Paulo Masila. Awa. O lea ia ma ku ye. Mai foi o ko. E ni e ka ko le ma fue. O ka ko, e isi kaimi. O la wa ka kaimi on ngale kua. Ala ke moya, e sao. Pe ar kaimi nge foi o ka le iva o le promisa. Ai ni se ma fu e lu yo kalange. O foi unga soie ke maka moe. E ni le ma fu e. Ni ma fu e lu I lo moenga le ke moe ai. Nga mai I le hotel kaus e mi lenga ma moe mo. Ai o moe ale po. Ma moe ale po. Ai ke wa e le alam. Oka e le alam o le hotel. Ai o waso ku Posso culo ile capiti gore capiti. Ole no boy. Moi bolo la kuai fa. Wa como ol kanga fa ila ku pa wa su ile fa. Mala la mole. Mai foko e ni le mafui. E ni se lu a fa ye ngai ke moi umi ngal wenga le ku. E ni le mafui eri. Esa. E fiu fo no ko ru o e ke le ala. E soia. Ko I o le ka fa uma kwa le bole ge ai ni le mafui
e lu ai lo finga ngalo mo lo roko inga ye e ku au ai le ku amen we active ma ba nga muri ole inactive ole definition of inactive doing nothing amen nga are city pretty e ba ya ole ba ai dei mo se me fai wa doing nothing aka go na me ka inactive ya fai e doing nothing ya ba la ko oye na inactive au ngale anga nga ba ku ele kale e kas ya kale ai har nga sau lo makai ai sau ai mui foi te kele me ora nga ai sau foi mui ya o fa pe ka fe anga wa ai sau ai fa mai lo su sunga ya ma wo tu inga ka ho fa ka fa tu e lo ri male mu e lo le ya le ka ole ma wai lo le ya ga ku e fa fe au la mu ku le ma ai e kele fo le me le adu e nga ngar ka de ai sau foi mui ai fai mai lo le makai au ngaleanga au ngaleanga male pai au ngaleanga male pai you are lazy au bad au ngi ka ua ka ko au ngaleanga ai foi ko kele me foi me le makai au ngaleanga ai ko ku ye male pai ki nganga ko la ai pai au ngaleanga male pai ele ai se me anga pai ke sa lo dia au e maka pu me ai vai lá e tu nothing nga salwa ai mesmo se me ngala ai se me ngala a fe mai puso ke sa lo dia au maka pu ai me ai amen ma pe ru fu di ma ko sfuru pai mai no da ko ma ile makai au ngale au ko ruwa me na fa ile makai de le ngaka le au ngale anga mar pai mar au ngale au mar au ni ka ruwa ka ko au ngale au ai ka ko au ngale le ei ai vai la au ngale anga a ni fa ko me ro e ka fai ka ni we male li ka fai tan longo ya vai fo kangi vai fo ko kangi dia kau fai kangi ya we longo winga el waku fa ala ira u ba ala kangi ya we ala ku fo la ia dia ala ku fo la ira ala ku fo dia ala ku fo dia mar ba ala ku fo dia kangi ya we la ku fo kangi ya we ya ba ko malelili ba wo ngifo ene na kai kangi ya we afa ba ngifo Olo mi awa ge bo mo sesio ka ko ka desia o la fa yaku e a foi de gato vai o fa ko e essa fe awa bo le aso ge o fa ko au nga marfia au nga marfia le ko vai ko e kolu me fa makala ia le fa ka opole maka opole fugima momua o le nganga pa ia le ngai kaupo o le nganga pa ia fa makala ile ka o le nganga pa ia lua o ka lengi kolu o le fa masingonga le kua ai fai kaula ila lo ka opole fugima fa mai o le fa masingonga le kua wa fio mai le kua o ngaku ese ngalo le ma moema ma oki famsingo e kolu me ia famkala maka upule rufu riba ole nganga pa ia e ala nganga pa ia ole nganga pa ia le ngalue langa famsingo inga ka ko langa ole ngalue le nganga pa ia o soka inga lo ka ko mele lang a o ka lengi ke ngalue ai amen o ko finga ke ngalue ngale ku fa me fesili nga po al ko inga la susunga e faula inga la hau e faula inga I ko finga o feku ele haru se le langi mangi kofinga a o kofinga e wala winga o ngalwe ngale kua e ke ngalue ai e kauma inga ua faula inga o le ola e famba I launga lue amen ala kalma e bala e o maenga lo la ngakonu I le kusi lo rufurim o fam singonga e a fio mai Yesu o like ngalue a fio mai Yesu a wangi a veka ko au ngaleanga male paie
ma le au nga le au nga la le me o sa wa ma me vai oku a lot of people that like a soda can ai volo o isi kanga e o mai le loko e o mai e fia le loko ai e o oro le kai mie e o so fai e ki apolo o nga koe fo i lore kua pe o le can vai fo o ko can vai shake when I open the can what happened I pop out fa pe nga li sikangaka e le ai o le kai mie o so fai e le fini a makalole nga papa a ma mui le loko that's like a soda can. What about the water? Bottle of water. See the water bottle? Shake. What happened? Still calm. Still lava a water. Calm. Pape nga isi kangaka. Pai fauko, ole lalo langi lei ku ole bottle. Po le ale o so fai mai le fidi. Sau o le fidi le malolo. A ole kangaka e ku mau ile kua. Calm. Kama pe o le water bottle. Amen? Ka ua la le ngā o le au nga i le kua. Au nga i le kua ma lo loko a koa. Wako i le kua lo loko e ki au nga. Au nga i le kua ma kua whaia whaabade. Au nga whaabade. Le ar ngā ruenga le kua waku i ngā kua ke oe. Whaia, ma kua whaia, ia whai whaabade. Amen. Au ar kuai. Au nga male a lofa i le akua. Serve le akua malo. Loko a koa, whaavave, au nga i le akua male a lofa. Ma mai leo au kua nisa paki. Au nga male whaama. Au nga male whaama. Au ngi kaunga ia whaamanguia le akua nisa paki. O ngo Yesu. Amen.